Murakoze cyane kutwakira. Yego murashobora kwidondora abariko barabakurikirana. Kwidondora harya no kwivuga? Yego. Yewe nitwa Serugo Ben. Nkaba ndi umugabo, ndi umupapa, mfite umugore umwe n'abana, nkaba ndi umukristo. Ndi umupasiteri nkorera mu itorero rya Foursquare Gospel Church riba Kimironko i Kigali. Ni igiki cyabateye intege zo kwitabira Inganji Festival? Icyaduteye intege zo kwitabira Inganji Festival ni uburyo batwakiriye ubushize. Batwakiriye neza gushika naho twumvaga tutifuza gusubira inyuma. Noneho ubu ngubu kuri inshuro baduhamagaye turavuga tuti ubwo ari Inganji Festival tugombe tugende nta kundi. Niyumva gute nk'abaririmbyi bavuye mu Rwanda ariko baje gushigikira igikorwa cyateguwe na Inganji Festival? Ushobora kubyumva gutyo ko tuvuye mu Rwanda ariko bishize mu buryo bw'ijambo ry'Imana turi umubiri umwe wa Kristo. Turi umuntu umwe, no kuvuga ngo abizera turi umuntu umwe. Igikorwa cy'abizera b'i Burundi nico gikorwa cy'abizera bo mu Rwanda, nico gikorwa cy'abizera bahandi. No kuvuga kuba twaje gushigikira Inganji Festival ariko kandi natwe twaje kwishigikira kuko turabo mu bwami bw'Imana. Yego. Nyiteze iki ku gikorwa cyateguwe na Inganji Festival? Twiteze impact. Urumva ubushize twabonye ibikorwa byiza Inganji Festival bakora bijyanye no gufasha. Ubundi ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa gusa bw'amagambo ariko buba bwiza cyane iyo habayemo n'ibikorwa. Twabonye abantu benshi bafashijwe, abana bagiye bavukira mu mpimba, abantu benshi batandukanye. Rero abantu iyo bavuga ubutumwa ariko kandi bakagira n'ibindi bintu bashobora gukora bihindura ubuzima bw'abantu mu buzima busanzwe, iyo ni impact. Rero niyo twiteze. Turitega ko ubuzima bw'abantu benshi ugiye guhinduka binyuze mu Inganji Festival. Nubuhe butumwa mwohereza abaririmbyi b'abarundi muri rusange? Abaririmbyi b'abarundi ubutumwa twabaha bazahaze ejo dufatanye duhimbaza Imana. Nubwo mvuze ejo ubwo nejo ariko kandi no ku cyumweru mwebwe muhita kuwa Mungu. Mungu ni Igiswahili. Kuwimana. Kuwa Mungu ya. No kuvuga ngo hari ibikorwa biteguwe abantu bagenda babibona ku ma social media ariko icyo nabwira abaramyi b'abarundi nta kindi no gukomeza uyu murimo ariko kandi banaze twitabira Inganji Festival dufatanye duhimbaza Imana. Abarundi n'abarundikazi babitege ko iki kuri ujya munsi? Twebwe hari ukuntu tujya tuvuga ko turi abantu boroheje, mu by'ukuri turi abantu boroheje, nta nubwo twokwizeza abantu ibitangaza biduturukaho ariko bitega ibintu bikomeye bituruka ku Mana. Ariko twebwe turi abantu basanzwe nta kintu batwitegaho. Tuzanye ingabire Imana yatanze kandi twiteguye ikintu gikomeye twese gituruka ku Mana, ntabwo ari twebwe. Murakoze cyane. Yego, ikindi kibazo kimwe ashobora kubabaza, Inganji niki ivuze iki? Inganji? Yego. Kuri wowe? Njewe Inganji ivuze guhinduka k'ubuzima bw'abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Niko njewe nyifata niyo picture ifite muri njewe. Yego. Murakoze. Urundi ikindi kibazo. Sawa, ikindi kibazo kimwe. Beni ni muntu ki? Beni nabivuze ni umupapa w'umugore umwe kandi nkaba na papa w'abana benshi abahungu n'abakobwa, nkaba umukristo, nkaba umupasiteri, nkaba umuramyi, nkaba umucuranzi, ngakunda abantu. Uwo nguwo niwe Beni n'ibindi tudashobora kuvugira hamwe byose. Kanatwe tubaze abandi babaye abapasiteri bahita barika umurimo w'uburirimbyi wowe ukomeje gute? Njyewe nawe ukomeje kubera ko ntajwi nigeze numva arimbwira ko umurimo wo kuririmba uburangira aho ngiye mu gipasiteri gusa n'igipasiteri nkora nacyo n'ubundi ni ikijyanye n'umurimo dukora wo kuramya no guhimbaza. Ibyo nshinzwe muri church no kuvuga ngo bifite aho bihurira n'umurimo wo kuramya no guhimbaza muri church. None ibyo bintu bifatanya gute byose? No kubera Imana, iwacu tujya tubaho no kubera Imana. Ibyo tudashoboye byose Imana irabidushoboza. Bipfa kuba gusa hari umutima ubikunze ubishaka wumva ushaka kubikora naho ubundi Imana iradushoboza. Sawa, murakoze cyane. Foto ntakihabaye.